Khaile tun tuma chuan Champhai district a electric te amu mal lo chho via umaya fura ni chawa electric JE le SDO komna toite interview kan nga ti chuan electric department a senior pukola biakna kan nei bok dona ni electric department a shoi tu te enge komna kan nei dona kapu ma sain tu nge ming ke PC ron liana kania hei kapu engineer zo ming liana helai Champhai PNE department a kan SGO thar ania ama khan helai hi SGO in ka enkol thina ma tu na hian rural thingtlang lampang bialin ka omthunga hei kan SGO thar puzo ming liana hi Champhai mi puite kan hriat tir pa hal chuani avalom omve ti chuan voinia hei khol tharin inun huna hi enge aming te eng tenge a chom hei hian ke ma kan chang zel ri phot mayanga hei Champhai hi 33 kV substation electric venga pakhat kan han neya tuna hian kan khol lian nei sa hi 6.3 MVA le 1.6 MVA kan tia chu chuan Champhai khopui le zo khotar tlang dung te a choma tuna hian kan 1.6 MVA hi thlasik kan power man mamo tam hun line a overload kan fiat thiam dan turin a full load na salu tuk to tina ni chu wang chuan transformer lian zo ka thak tu hian department le sarkar in ruam man na siama ei voinia 6.3 MVA transformer thar lak mai Champhai in 1.6 MVA thak nga tu kan han dong ania ni chin chia thak tak kan nei ani kan mu ani ti chuan ei voinia unloading te tin a radiator te le thil a thei ang chin tok kan han in rem kho manga tiang chuan reilo te transformer thar hi man thei kan be se ni alom he me hei puran tran chawani a chu hei hian enge electric thim lo tungchang vela hei Champhai mi puite po hi kan boi thina chu enge ain consign em hei hian omzia thuita kan nei do nem ti lai ve hre ba chaum ve nia Champhai hi kan hriat angin India ram Mizoram a po khochak to po om kan nia kan po warlak lu na hi khu ta vai ram atanga ron lu ta aizo la ron trumin sai tu la khozo la Champhai a tin kan line pakhat chu zuang tu atangin buk puya atangin lungdara atangin khozo la lutin Champhai po war kan nei na hi akal kong hi thuya keimani en kolba ka har satna om chuan kan thim fo lo thei lo ani chu mi puite hian an sathiam tok lo deuh thina keimani en kol china hi chuan har satna lian thamlu tuk khi kan na tok lowa tuna transformer ate jok a liana kan han thla khuna phei chuan power hi kan du angzan man tur keimani khola tang hi chuan om don ani amaro chu kan soitak ang khan power ron lu na kalkong hi athuya Champhai na kan don na tura hian har satna dang hun danga om chuan kan thim fo lo thei lo ani ti te po kan han soi fi ang hal te se alo he me beng war thaka in now te an thokho mai ti na nge nia hei SGO thar kan nia ani hian nimin atangin avil to a kulaya khopona lo dong songin tian chuan nimina kan han in khal lu ta nia kan department ni chu Sunday amo holiday amo engamo hi kan nei lo sim a tru lama kan han thok mia mai zel chu ania kan tam lo chung hen kan tho ho na tha na lian tak bo hi kan na ti thei ve zel pathian kai suai na le kan tho ho na azara hei voina SGO thar kan neya Champhai tan phei chuan ani hi kan engineer thiam tak mai Champhai kan han chang thei kan lom hle ni ni along he mai hri da chaw ke fang tlang a 133 kan donga chu 33 in heta electric van substation a henaron thon phea ti chuan he substation atang hian Champhai khopui a feeder sang in han soi taila veng lai feeder kan ti te Bethel feeder kan ti te ruan tlang feeder kan ti te tlang sam feeder kan ti te chu ho chu helai tang hian khopui chunga a chom chuaka tin a khopon deuh zo khothar feeder kan tia mual koi zo khothar mel buk ruai kon kho ni kel kang dil kon te helai tang hian pek chu ani boka tin chu lawa chuan chung te le tuipui te po helai tang hian sem chu ani ti chuan substation hian Champhai khopui power momo 70% chu helai tang hian a pe chuaka adang zong chu keifang tlang atanga pek chu ani hei abeng war thak he mai puzawa SDO hei biak na kan nei vele nga intinge
jampa electric well I kan din hun chim athima furan ni chawa electric bante athu thina electric mi puina kan man dan well chungchang chim a hian ngai dan te nangma iril ru alang ang te hri da cha om ve sain laya nong kala lom khop maya kan tho te en puin chunga lom thokan soi ni se chun izo na khania champhai hi zoram puma poin power system network nei thapo takhin ni zo karinga mun dang hi kan lo thave nu la heta kan thok tuma sa te le lo en gol tuma sa te sara thim ti te che ti te om ve se se na chungin ai zo te khu kan tuk lo tu ni kan tuk lo ko chu a thala man kan ai zo khamin tuk lo ni kan thok thang reng khom ya I thimin ti hi atam zo khi chu tu te mo connection pek don awang ten le engemo line boy complain awang ten ta atam zo ka hian shutdown hi lak zel kan du thina safety kan ngai poi mo wang hian chu chuan engmo pal la om thea mihring nun na chan pal theite ni a shutdown kan lak lo chuan chu wang chuan tam zo ka te thimin ti hi a chet wang ngor gor lampang wang ni lovin na ma son na wang zok zel ani e ti ha kan soi ni se ani chu abeng wa thak le mai ti chuan I tuna hian furan ni chawa electric te amu mal tok lo thina mi puite kan phun ve ti mai la tro hai kan phun chiar ve thina ni achang chun khlai khan electric kan man dana hian enge inren de ulai chu ti chuan mangzo ke la thalo mo ti vel enge mo khlai bor vel kha ngai dan enge mo mi puya te po advice ti mai ang kha te nga han pek du ang chi du te inem in ran chem hi chu kan ti tur chu ani rul in ran chemi a har to to tu na chuan khol te ezon na a kan man dare to wang hian in ran ro in ti ngot thei poi ni to lawa chu wang chuan in ran ai ma chuan kan khol man te ifim khurzo ke la kan man dan ko nga ten safety em heti kan ti kan connection te hi ti kan ti hin mi hring ta na poi em ti lam pang zo hi ngai to tam ta zo ke la that ka ringa tu na ya pon hey in dona wang te pon ni mai theya LPG gas kan tiang hi a har sa tel dona wang in central lampang po hian electric a rong bol hi warte wa ti zong in lekha te poron chuka chuni wang chuan hey tu na te pon kan ti tam theinan kan tin to pon transformer thar kan bun le hey hi chuan hey wang hian tam taka chuan min chok te pon kan be se ya khatam pang zonga in ren chem te chu kan pha to kan te ka dom lo na ang chi room te off te ti te khol pok kan dom lo chuan on renga da vung ting te kha khati lo te la fan te po a thei chen chen a chen ren chem tumila ka chu kan sei tel du ni e apoi mo hle me kha SDO zom takin arun soi kha apoi mo ni a chan chu electric lo hian mi puiten na kan thok thei to lo tiro a tik tak chuan phone engkim e le barzona thil chu sang sang apo cement mystery tang yel po hian electric om lo se kan boi to ni chungte ani wang chuan SDO zom takina mi puite hriat tur thu cha arun nei kha vong rengila apoi mo hle mai voinai biana hu thatak min pe kan lom hle mai lom tu ke to le kan lom e helai hmuna duty pukola senior mai zom tak mai biak na toite enge amu dan te voini ai na tho dan te I tha muang em enge hemi khol thar kan da hian champhai a chom jong te eng tenge ti te le ingai dan imu dan toite in pukol mi han chet ki ta che đây lo me với nó con tròn phong mặt thar lộc xanh hiền tầm cha thì muông khóc ngay à tầm phai của buổi chuông còn lọt sang lúc tục để giá na tiếng lọt lại còn buổi em thì có hi mình thì chiều mình được còn ngay à chọn thì nó tròn phong mặt thar hiền mol coi feeder tầm kia mol coi càng điếu còn mel buộc dấu có thar để rồi còn con hi te hi te thoát tu bây giờ này ti chuan hemi khol thar hi anun da ani a chu fur ani chodon ta hei hian om ja thui tak ani theidon em ti hi mi puiten hret kan chak ani nei pha tu ra chon kan ngai hei hian champhai te changkan na chi khata kan mang don nin kan ria kan tham muang khop mai electric kan man dan vela hian mi puite hriat tur han cha du engamo iril ruwa langte a omem le nang maril ruwa achu lo poni sela helai
in en kol dan le in ha tho dan te hi a tha tok viawem ki live vela kha hre da cha om em helai helai kan in en kol dana hi chuan kan pu te hian fel khop ngai kan in en kol tha chu wang chuan kan pu te men en kol na kan thamong em tin mi pui te na kan hriat ta na chan le ka hriat pakat chu khol thil te ni a current te arom thima hem te po hi mi pui te na lo hriat thiama khol thil ani lam taka atang kan la kan ni ti hi ya hriat pui sela ni heta duty te chuan kan the pa to pin current om chuan mi pui ten thata ka an en na ta na te pa to chuin heta kan in vengin kan in hil te ania kan put en kon zara alom om he mai ole khati jong kha ni a fur te ani chhodo na electric te kan mu mal lo chho thrina world cup ani chho nen khol thar anun hunga alom om hle mai ole khati jong kha ni e 6.3 MVA khol thar anun hung ani a alom om hle mai a fur ani chhodo na world cup te ani chawa electric te mu mal takin a eng chho to turanga ila thange alom om hle mai khongin like comment share subscribe kan lo me sa fram don ya